uJesu ke lithi iBhayibheli wafika kwenye indawo. Nafika kule ndawo wathola indoda ethile. Le ndoda lena ihleli emathuneni. Kulamathuna lehleli kuona le ndoda iyazilimaza ngamatshe. Iyazigwaza ngamatshe. Iyamemeza busuku nemini. Lapho kulawa mathuna lawo le ndoda ilala khona ivuke ekseni imemeza. Lapho kulawa mathuna lawo le ndoda iyazilimaza. Bese lithi iBhayibheli sebathuma ke umphakathi uthambani othatha lo baba ohleli lapha emathuneni. He is committing suicide. Nabaya bafike bathi bambamba lo baba. Hey akabambeki. Ngoba unamandla labaqhakayo. Nabathi bambopha ngezintambo, intambo yaziqashula. Nabathi bambopha ngama-chain, ama-chain yawaqashula. Nabalanda ozankosi laba amaphoyisa lawo. Nabo wenza njani? Uyabaqashula. Umphakathi waqina wathi sesigeza ini izandla azilimeze etsheni. Ngoba bebona ukuthi sekuphelile ngayo. Kanti abantu basemhlabeni ababona ngathi sekuphelile. uNkulunkulu usenayo iplan ngalomuntu lapha ematsheni. Ngalomuntu lapha emathuneni. That is where I am with my message. Ungashaya izandla. Ngizela kuzosho ukuthi akukaphelanga ngawe. Noma ungaba phakathi kwezikweleti, you will resurface again. Akukaphelanga ngawe. Noma ba repossess indlu nemoto, you will bounce back again. Akukaphelanga ngawe. Noma indoda seyakushiya yohlala kwenye iflat yakushiya nabantwana, you will come back again. Impilo on and off. Impilo on and off. Iyaqaleka ithathe lo phezulu imlethe phansi. Iphinde ithathe wena bebathi sewulapha emathuneni ukuyise phezulu. Ngiyaprofeta akukaphelanga ngempilo yakho. Sebeshilo ukuthi unalesifo secancer ngeke usalunga. kuNkulunkulu kukhona kuzoyenzeka. Sebeshilo ukuthi high blood pressure yakho angeke isalawuleka. ngoNkulunkulu kuzawulawuleka. Sebeshilo ukuthi unoshukela anti amen. Sewukudle ama kidneys sokudle namehlo. ngoNkulunkulu kuzawulunga. Lithi iBhayibheli sikhonza uNkulunkulu wezimali. Elithi iBhayibheli lokho okwehlula abantu. Ungizwe futhi lokho kwenza njani? Okwehlula abantu. uThixo akwenza njani? Akumehluli. I remember nangise ePretoria, no yasePretoria. Omunye umama efika athi baba umntana uye etshwaleni ebunandini Friday lapha ebunandini bebakhona khona wase baphuza utshwala waqina egula. Nabaya isibhedlela bathola ukuthi lesiso amathumbu lawo agqwala ipoison. The poison is destroying everything. So nakafika lo mama bamthola uphefumula nge-life support. Sebethi hayi mama sesimane sakuhlebela ngoba sakubona umdala ngeke saphila. Uma kukhona enikwazi ukuthi niyakwenza amapolice kwenze ngoba ngeke saphila. That is his son. Batshela umama ukuthi umntanakhe ngeke saphila. Bamhlebela ngoba bambona ukuthi unjani mdala. Hayi lo mama vela phone hey baba nakonke phela bahambile beyitshwale nabangani bakhe ebusuku bonke bagroove le asazi ukuthi bamfakele. Ngithi mama ngeke ngikhona ukuza lapho. Hambe office. Awuthi amen. Uyothatha amanzi. Afike office baba sengwathetha amanzi. Hambe wathini? Futhi hayi wathini? ICU. Baba sengifikile ICU. Vula lamanzi waphakamisele phezulu. Awavula phakamisele phezulu. Ngathandazela amanzi ngwabusise ngithi nangeke akhona ukuwaphuza ngithela ubuso. Awuthi amen. Athatha amanzi amthela amanzi athela umbheda athela umqamelo amanye angene emlonyeni uthuleke. Abuyele ekhaya. Alindele ikholo ukuthi sewuthulile kuze kusa kathulanga. Nakafika ngakusasa hayi ke nawo amehlo sekaqalile abuyile yaqwayisa. Mara kuthiweni akasalamukela lungise lokho angakulungisako ngoba wenza njani uyathula. Ngakusasa amehlo enze njani abuyile.
abuyele futhi-ke ekhaya afika linda imini yonke ifoni ihlale la ukuthi kuzothiwa sewuthulile lo muntu akathuli abuyele ngakusasa yo-check-a futhi athole ukuthi lo muntu okuthiwa uthulile sewuyaqala uyakhuluma bese bathi bodokotela according to what we know this what is happening here is beyond our knowledge sibona le poison ebeyiqhubeka imudla iqala kuphela emzimbeni awuthi amen waba ukusinda kwakhe umfana wabuya esibhedlela nalokho bebathi ukudlekile asazi ukuthi yaphelelaphi lo report yini into engufundisa yona lokho abantu abathi kubehlulile uyabazi abantu bathini sekwenze njani kungehlulile uNkulunkulu akwenze njani akumehluli kunomunye umama uyamazi la amazi waziwa yilaba sema office omunye umama ngihamba naye isikhathi eside abesebenza usebenza eGame Reserve lama Game Reserve aka government usebenza iminyaka leminingi wasebamkhipha ngokuthi leli viki liyasebenza kusasa uyagula leli liyasebenza usebaze bathi mama awukho fit hamba ulungisa impilo yakhe ekhaya waye ekhaya kwagcina ukuthi no ngale ndlela uphilela ukugula ngayo awukho fit ukusebenza bamkhipha emsebenzini awuthi amen nakahlele ekhaya wabuya ke wathi baba ngizoqala ukuhamba nawe ngizokubambela iBhayibheli ngisize kuma product onele nje ukuhamba nami ayisigulane akazange abekwizandla awuthi amen nangumuntu soyaphila abehlalela kuthatha treatment athi baba ngizokuhlebela wena sengimane ngiyayilanda le treatment angisayiphuzi ngiyibhakile ekhaya seyingaka lento bebathi anama operation awu8 ya 8 ama operation isibeletho sioperatiwe kwathiwa lento sesibelethweni akaphindanga adle maphilisi akaphindanga operate akaphindanga gule wambuza udokotela wathi uhambe abantu besintu na waphendula wathi angihambanga abantu besintu ngiye esontweni wathi bakwenzeni esontweni wathi abangithandazelanga I just participate ezintweni zesonto isikhathi sokuthi ngathandazelwa asikho ngiyaparticipate kanti uparticipate under the atmosphere angizwe kahle uparticipate under the what ngaphansi kwefu lani lemiracle yilento ngukhuthaza ngayo mntanami namhlanje ngenxa ukuthi uze wangena la ungene ngaphansi kwani kwefu lani lemiracle njengoba uze wahlala phansi uhleli phansi kwani kwefu lani lemiracle awuthi amen so now lithi iBhayibheli le ndoda lena ehlala emathuneni imemeza ikhala le ndoda ememeza ikhala wasefika ubani bazalwane uJesu wafika ubani bazalwane uJesu khulumani wafika ubani uJesu ufika ithemba seliphelile kunento emnandi yenzekile this weekend besemtubatuba kunomunye ubaba bekalele khoneni lapha uthi baba ngaphupha ngilunywa inyoka ngavuka ekseni I was paralyzed bamlethe nespontshulele lapha ekhoneni athi baba akukho eZayoni ngibuya khona iwashi ngiyiphuzile leli nyawo leli sebaliqhabe ngama razor balisikile abadlalisana mara still uparalyze akakhona ukuhlala umela lale ngomhlana inyawo libeke phezulu kwecrate awuthi amen kulapho uNkulunkulu ebonakala khona lapho sithi amandla sekanjani aphelile nemizamo senjani iphelile hayi ke sesithe ngiqale ngathandazela iblock leyo yokuqala sengiyothandazela esibili before ngiqale iblock yesibili hamba ngothandazelela hayi avele yaphuma lenyoka ingene last year awuthi amen wasukuma umuntu wahamba uPastor Andrew nangu wathwala ispontshi sakhe besigijima phezulu kwenhloko zabantu yini into engufundisa yona ngufundisa ukuthi don't give up in life don't give up in life awuthi amen don't give up in life uzuqabanga ukuthi
mina ngazalelwa ukuhlupheka. Impilo yakho izawutshintsha in one day. One day is one day. One day is one day. One day is one day. Don't give up in life. Uzuqabanga ukuthi mina kungqono ngife. Awusi umuntu okufa wena. There is so much potential in you. There is so much power in you. There is so much anointing in you. There is so much gift in you. Awuyena umuntu okufa. Ukuthi namhla kuhambi kahle akusho ukuthi nakusasa ngeke kuhambe kahle. Akuhambanga kahle namhlanje kusasa kuzohamba kahle. Awuphasanga namhlanje kusasa uzophasa. Hallelujah.